Soifo manuia, i le whaafonga si o tātou atunu, i le nei fo i tai au fau, le alofa maleanga le lei o tātou mtaisiri, wa tai saunga le mū mailo tau soifua, ma so une yola vai vai, whawheloa i le mamalu o Samoa, iona i tū SS, ia mai lava i tai, ia se o tai o si o tātou atunu, o tai o e kālesia SS, tai tonu ainga, se ia o lava i se tamaititi po o se pepe, Pato a soifua mai le nei la rolangi malo soifua manuia. Ia, lea ua tātou taranoa atu mai Samoa nei, i le aso lulu le nei, aso se fulma le iwa le nei o le masina o Novemba 2025. Ia, fatoa mai a mai tawa lumanga o whamasnonga. O le mataupu o whamasnonga, o le mataupu le a au, ma le company va lele le Samoa Airways. Ia, ele tau whaino le vaenga, sa whaia i le tangi ale company va lele i le matanga ruenga leo ia ona o le tūlanga fo i la upor kalame i lunga upenga ta whailangi ia mawina i mōrianga le tua leo whaasanga ia tau waru mōrianga ia lea la na tō loa mai le masina wasa wala au wala aunga mua ia apelilo le tausanga nei tō loa mai loa i le masina le neo Novemba se furuma le iwa e wala au ai mōri maua le tua leo peitai Ua talosanga mawhale o ina, talosanga tauala le sunga le inspector, prosecutor mtanga ruenga o malo le malo. Ia le tūlanga fo i pei ona, iai ia le la tofu itape nanga ile isa uni. Sa talosanga ia le itua leo mo seisi wanoa se i toita pena ai le la toitu. Ona whai maile sunga le inspector, prosecutor. Ia iai a lato mau ele i mawhai ona toi maua po ua fiu sa ili lato mori mau ia mare tūlanga fo ilea ia inisi o mea whai tino e mana o mia ona avatu i totonu o le lato e avatu e mtanga ruenga leo ia awa lava tawarumanga o le wala aunga mori mau o le neima taupu pea ona ufai atu ia o mai a pelila se ia o mai le taimi le nei ele iai lava se fale tonu o la usaini le ofisa leo pe ona polo inai ia i le aso ia a perila pe ona polo inai o te saini pe ripoti le ofisa leo i le ofisa autu ia pia o te saini ia aso faraile o vai aso taitasi a ele taina le tu la fa ia pela ona iai tawarumanga, talosanga le itua leo, tawala mai le sunga le prosecutor, ia awale se taime se itoe tanga, iai masi itoe wha mautu mai alato mōli mau, ia mai le ite ena fo ia lauloia. Tamaita i loia sinia, ia por tina fo ia unasa iuni sa polu, o ia leo lo tula i la umata upu, ia i mata upu umaro i luma whamstonga. Ia ele te ena la e ma ua mana ulo ia le tau sanga li tua leo. Ia ma ua wha mawina fo i le whamsidonga le tūlanga lea. Ia mai ua wha tūlanga ai. Ia le aso ono o le masina au kuso. Lua afe, lua se fulma le ono. E toi wala au ene mata upure i luma le whamsidonga. Ia o le tamaita i whamasino. Ia le fionga ia lalatoa Rosella Palii. O ia lea o tau aveina mata upu i luma o le sa whaapea ona tau aveina whangasolonga o mata upu i luma le whamasidonga i le aso le nei. Ia lea la sa tarosanga fo i la uloia ia pe mawhai ona te tūlanga fo i le la usaini ua mamao tele le ofisa o leo po le ofisa autu o leo ia pia o te saini ai. Ai e pe e lata ai le tūlanga o le usaini i le ofisa i whaleata. Ia, peitai, ia, ona o le tanga i al whamasinonga ma le lātou wa ai foi. Ia, matalia foi e le ofisa o leo, e le sunga le li prosecutor. Ia, po o leo o whaimasui o mtanga ruenga leo. Ia, o le mea le ngoka, le ai pia o saka mea wai eisi, ngam e pia ma maafui le leo e sengi le ofisa o leo. A o le mea mongi aia. Loka wha maongi ka ke usu saingi ku laka wha ngau ka luka saingi ki nganga ia ingisi o ka kuakuangia i le asu whalai le maisi o asu whalai le asu pisi ia e sa wha awanoa lava mausita ia le polo inga wha mustonga ia e peon au mai e saini ai lea la ua wha pa whala ai e le fionga le tamaita i wha masino ia la latoa Rosella Palii lo uto e saini ai
i le ofisa o leo ua whaapawhala ai lo to saini le ofisa o leo ia a mata atu i le aso i le vai aso le nei se ia o lava i le aso ono le masina o kuso lua afe lua se fulu ma le ono ia o le tūlanga la le nā le whaafonga si o tātou atunu ia momoli a le whaamalo ma le whaafetai ia i le vaenga le whaamasinoga i le tamaitai whaamasino ia lalatoa Rosella Pali ia o le restala le whaamasinoga momoli le nganga whaafetai i le whaatinoga fo i o le nei aso i mata upu wala awina ia ai le ngata i lea whaafetai fo i tū whaamasinoga i le vaenga o le itu a leo ia le sunga ia inspector poe walesi wa ule maua ia le swafa matai o le sunga fo i le inspector ia e wha mahalo i le lato fo i pito la au ia e maise o nai prosecutor lango i sunga i lita ai lua sa wha pea ona ia i le aso i wha masnonga wa mori fo i wha mahalo i ngā ruenga na mtanga ruenga o malu le mahalo i lātou o loo wa aia le tūlanga le saonga le mū ia o i lātou o loo tiute i le wa aia o nai tau fia mai i tanu malala o loo wala aua lātou mata upu ia mai lātou o loo whaia ngā ruenga i le tausia lea o le fi le mū ai le ngata i lea o le mamalu o totonu o le potu whaamasino mori lava le whaamalo i la autou pito la au ia o sui fo i o le whaamasinonga i le vaenga fo i lea nofo vava aia sa iai fo i lo latou sui ia e maise o nei lo ia sa fatasi i le aso o le maua ia nisi fo i o lo ia sa va aia i fo i tono pot whamasino i le aso ia ai whaasili lava la u whaafetai malo u whaamalo ia i si o tina lo ia por tamaita i lo ia sinia fo i ia o whamasinonga sa moa ia o le sinia fo i ngā ruenga whaaloia i tono New Zealand ia o loo whapea fo i ngā lua i Samoa nei ia maise la lato ofisa ma naionalo ia iuni ia unasa iuni sa polu i le tau aveina fo i o lau mata upu ia i luma whamasinonga i lea taimi umi ia lea lau tu watu ia lea soono au kuso tau sang fau ia vi ia lea tua ia ua mawhai on whataunu wina le mta upu le nei aso ia le whapea wa mai ai i a le tari tonunga ia whawhetai fo i tū whawhamasinonga whawhetai i ate i la tau fo i sa whaali meo la tau fōringa fia i whawha meo le potu whamasino ia na malanga atu fo i la tau fo i mta upu ia o lea ua mato whelo e maruru lima i whawha meo le potu whamasino ia peila le tūlanga lea le taunu unga wa iai lea son mata upu ma kampani valele lea ua tolo po i lea soono o au kuso lua afe lua sfulma leono ia ma le tūlanga fo i lea ua whapawhala lo tue saini i le ofisa o leo ia se ia o lava le taimi lea ia o le tūlanga i lunga o le upenga tawhailangi e le o tau fia mai e le whamasinonga wa o tutu unga ia wa lewa na iai e le o tau fia mai ia le tūlanga i loo whaio au porkalame i lunga upenga tawhailangi ia na paua le vaenga sa whailoa mai e le fionga i le tamaitai whamasino ia lalatoa ia awane i toi whaia sa u whamatalanga po sa utustusinga ia fo i nei e a whaina ai pe toi ta uai ia le company valele tu lou lava ia le pūlenga fo i Samoa Airways awane i toi whaia se tūlanga fo i le e atangi ai wo o whaaleanga pe whaisa u poste e sa utustusinga e toi a whaina ai fo i le company valele tūlanga navi ia le atua i lau tapua inga whaftai so tōlua ia o lo whamuri mai le whanesi fine ma whaire tūlanga i le tapena ina fo o lau ngātongi a sia mawhanau da soatai au ia whawhetai si o tōlua ia Brenda ia Puipa Hunt ia e maise sia mawhanau ia le tapua inga fo o le nei mata upu o lo la vai la onga ia leilo ia o lo o usau la mata upu whawhamasnonga ia whawhetai fo i woma paanga uma lava whawhetai le sungan whawhengainga ia Reverend Jacopo Seumalo le kalesia whapotonga Kerisiano America Samoa ia mo taro sanga fo ia maise ia le sunga le lia wao ia timo laulangi ia malete leona ia tatou paanga whaife au
whawhiangainga ua le maua o tau suafa ia ai ngata fo ilea ia ele ngalo fo ia le ia tustusinga whamalosi ia mai le sunga fo whawhiangainga e whakasa ia o le sianga o le au waa ia o lo o whapeo ona mafute tatou porkalame whaawau whaftai i le se uso ia asiata ia ma le tatou porkalame o tau taiae whaftai lava sato tusi mai lava le uso ia i tai ona le life amanuia mai i le tūlanga fo i la umata upu whaftai fo ia i le sunga fo ia Portamā fo ia Aumatangi Hena Brown ia ma le komiti a Utah ia sa tusi mai fo i whamanuia le nei mata upu ia ololo mai ia ai le ngata i le atoa tele sio tatou atunu to tele sio tatou atunu sio to fine ia pali i Maryland ia sunga ia savea le ataua sa whapea fo ona tusi mai whamanuia le nei mata upu mata ulmanga ia ai le ngata i lea ia o ainga sio to lua i whare ula ia ai mai se foi ia o sio tina ia ma sio uso foi ma sio matou ainga i waitoloa whaftai tele lava le anga le lei whaftai mo tarusanga ia le ua tolo tatou mta upu tausanga fou ia e toe ilo ai ia pe whape maua mai a tūlanga ia pe on tarusanga ina le tua leo momori lava le whamalo ma le whawhetai whatinonga ia a le mtangaronga fo malo le malo la tou i la tou fo i pito la au whawhetai fo ia i le lango sua fo ia a se uso whawhetai whapitoa i se uso ia rupe matasila ia ma le wharetua fo ia fui maono sufali ia le wai Australia se uso sa malanga i la soa nafi ia sa toe vili mai lava ana po ia ma mai whamanuianga ia mona mata upu lea ia whawhetai whapitoa i se uso ia ai mai se siona wharetua ia ma le whanau fo ma le tatou a ingon motonga ia ua tau nuu le nei wha moe ia ono le lango ia ma le tau au satu ina mai so soani fo ia ua fo tūlanga i la uloia ma mea umawhapena whawhetai ia te outou malava wale tau laulau o tau swafa ia o sila fia le tua ia le tau wanganga fiso soani ma le tau wanganga pe ona iai ia le tūlanga i le nei wha moe ia tatou foi ne vi inga i le tua ua manuia le nei ua maea le nei wha moe i le nei i le aso le nei ia ma le nei tausanga ia o te sema yang wari Februari maki a pelila me yungi iulai au kuso iwa masina leo le a tatou savali atu ia fatoa ola ia le taimi atu wala wale mata upu le nei whawhetai tele lava i sio tatou atunu urfatasi mai whawhetai mo mea lava o tau tapena ina vi ia le atua ia o se tatou tala lea mo le nei aso alofa tele atu sio tatou atunu ufasoi foia